Lenge Khamsang, Tharing Kinyan Nusiga Pepper Dingy Lenge Samul Kasishigi. Welcome to Saturday Grammar Class with Kizom. Tharing Ki Resapimbe Tatu Zinda Dinango Lal Hanging Ansuki. Essential English Grammar Ki Loptin Sumba. Loptin Sumba Dinango La Present Continuous Tense. Tui Tatawanang La Lega Cheshimba Lechurwa. Dikor La Chade and Tari Dikor La Tangmash Tagi. Lenge Sula Lokte Di Yopaina Yakshi Chet Mepaine and Kyo Mare Kanshu Penning screen gun Hang to Chedula. Lokte Di Nandun Karim but Tamatu Yam Dong. Chia the ticket summer which Chigre and Shui, Ding Langazuki locked up Dinerang, Lobsinda Pemambuchi, Resapemba, Kayan Chinitang Sare, Lingusogi Digesi, Chungme Penning, I cut la link to Shaggy, Jeladella Penichi Sirona Shui, Lasotang in the Gotsugi, Lasolengani Taringits in the Gotsugi, Dingela Shupanashi, Taringanzuki, present continuous Jangaris, Tu Tatawa Nanglo Laya, Yawa Shiorwa, Dishinangi, Nibating to Karicha in the continuous letting on to Pigan and some of the original Pele lawyer, the Karicha de Urchupena. Lega che shimpale chuara shimpale dirang chadior tarwata di thui tadawanang le shayure debanang le shayure maubanang le shayo padu churwa chitang jogi thari tadawanang ne khandire du di tagi inda dela tawarchina I am doing na nga che shimbayin sta khari che shimbayin bayine I am teaching I am recording a video nga igilap shimbayin nga thanda nyendon che so shimbayin ru churwa thende ta thangbo e dinang la khari shayur shupaina phumudigi kharla deure ta di phui phumi yabu chingi mindorwa I am eating nga khari shideulare I am eating ing ta continuous tense nang la khechi shu kharela na chachi ki gyablo la ing lire base verb chachi karim baine ya eat lana sawa teach lana yigilapa read lana lowa dige chachi thangbo base verb di chadeorwa ta di gyablo la ing gyaparachina shimpa la di cha worda eating lana sa shimba teaching lana yigilap shimba reading lana yigilo shimba alright ta phomadi kharla deolana I am eating ta di morangi mi thangbo di gichane I am eating na rwa diwala nganjo gi jopa khari thisha do she's eating mo sadishas ta di minni ba chigi ke ja shedang re rwa mo sadishas ta she gi gablola she duscha apostrophe s she's lani tigyo contraction de khandi embadi dingel nganjo lopsen thangbo ni bas nan ro sare dige sige chungme pa inangi I card la link shagi indro di jisiro na shugi tandangi khaptush ma ro sheginda she isn't reading isn't nadu is not she is not reading she isn't reading nadu mo igi lo shimba marisha mo khari che shimba marisha mo khala sa shimba marisha mo igi lo shimba marishas okay it's raining khari chidu tanda chapa phap shimba marishas nam phap shimba marisha chapa phap shimba marishas chawa phap shimba marishas right the sun isn't shining nima ye tama yosel rojo ra yo gyabgu mindus nima yodang ke mindus ra yo tungi me pa rojo re sha lejo ra diche ta we are running nganzo kyukshal lin shimbayins run gi gyablo la khari thiola na ning running kyukshal lin shimba they aren't walking they are not walking konzo komba gyap shimba marisha konzo komba gyap gi mindus all right ta de la khare ta khari ki gyaplo la khari chawe sikro da cha mingchi ki gyaplo la khari dugure le chorwa khatyum bai ne yang m is mr ki to dang khare dingel nga ju ta sarwa nga ju essential english grammar lok te rang unita yorwa ta I bai ne I ki gyaplo la khadyu ne ya m dugure rwa ani he she it ki gyaplo la is dugure rwa we you they ki gyaplo la R durwa is MR trodan denderwa is MR khorang ngi nundi maju dinge lopsis nang dore I kar la link shalinda dilap I am he is she is we are you are they are khari baine andila beche kisi lega dikhap tu im baina I am reading I am teaching lega tichegi mepa kakpana shya im baina I am is are di chawe chigdo digi gyablo la khari gyab goyolana not gyab ani lega khari chige base verb digyap ra chajik digyap ani ing penishashina I am working nga lega cheshim bains work la the base verb re digi gyablo la ing gyap shado working Chris is writing a letter Chris letter yige chik cheshim bareshas she isn't eating mo isn't is not she is not mo khala sashimba mareshas ra she's not eating leswara
The phone is ringing. Phone khabar de kharchi tu ringing ke gap shimbareshas. We are having dinner. Have base verb ing. We are having dinner. Nganzo chiro khala sashim bai gonda khala sashim bai is. You are not listening to me. Ke ni ke khala nyen shimba marisha ta ti nyen shimba marisha la kenzo do ara ine ya ke ni khala nyen gi min thanda nyen de mindu la de ke ja direda. The children are doing their homework. Tu dige ki Quran so gi nangle che shimbareshas. Di nganzo ismr chave chikro dige pronoun khari gi jabla khari ligire ani verb plus ing di khandi chigo yume la ji chaswara ta option b di nanglo desen b di nanglo kharido tirang shedwa ismr gi jablo la dela dus ti ing le dwara ta digi kangla verb chachi khari ne an ligir terwa thunda khala gyurla na something is happening now dingel ngi lab banashi thanta lega chik chung shimba imba ina thanda chik dro shimba imba ina shimba le de chadyo ro thanda chungyo pa ina tingan ju gi khari kya poela na chave chik dro the ismr gi geblo la ing goyores base verb chi gi geblo la ing goyores penachashana I am working nga thanda lega chedi yola ro am di khari tung yore helping verb di present nimba thanda nganju gi the di nanglo la present nimba khari gi ha gore working la di ni ha gu yo marta is mr la di khari gi chave chik dore thu thada wa gi chave chik dora di kyu ni ha gu yore chesa I am working nga lega cheshing ba is thanda imba ha gu gore am la doara she's wearing a hat megi shamu amdo shamu ro jara dila hat le ro hat chi khende dus Kadu kyondeore thanda karchanana she is la dwara kyonshin bareshas. They are playing football. Kunzo kanze polo cheshin bareshas. They are ledi khara kunzo are ledi tatawagi helping verb chave sigdore ro chesan thanda chemo cheshin ba kanze polo cheshin baresha ledi khogorda. I am not watching television. Nga thanda nyintinta de mess. Ra dige chama karre do now thada gi geja sheidwa dingyon la past ke mare future ke mare alright di duscha ta nganju gi din march do barjina ande joba mangbo je kunju gi example che do please be quiet thambudi I am working ra kuchi shaga shuru na khachum dero nas nga nga lega chede use ra I am working la tu nga thanda lega chede la go ra look at Sue she's wearing her new hat right she is wearing it now thunda dila kalegyorle na su lamik da mugi shamu ji shamu kyenshin barisha shamu kyende dulade shamu de thanda kyende dula gorda kajina na isla chave to present gajile chaswa the weather is nice at the moment it's not raining right namshi pe yakbu thanda at the moment thanda nedan del namshi pe yakbu dus chawa gegumindus where are you where are the children Tugudige kwa lengari gyaberlana they are playing in the park kunzo park nala semutse shimbareshas ra tene manju gidi wadini de tene orang redra on the phone khabar gan kharla deorna we are having dinner now can you phone again later ra manjo we are having manjo thanda konda kala sadiyus ra chiran tozam jela khabar down to service tene kala do di jama de la La sota di jema de la thama de la perche kharite la barejina you can turn off the television I am not watching it chirangi nyinti se shane an dictionaries nga tagi me nga thada tagi me la gor darwa okay ta di thunda dige du stoji che ta di shiu ke mare rwa appendix 5 anganjo lokde digi thama delta warjina appendix nga ba delarwa thakja phasu yuwa kande tangoy me ing e last lele parajina e di me pasu ani ing thiere dwara n t m le parajina kyablo la thandu o di sik di ranja letter di gi di thandu n magic shu t magic shu magic shu ani ing thigo dwara LIE le parajina IE di sub Y theore ani ING kya pore di thaja todan chik appendix 5 dinge la dinge shubai ra dige mangbu yore dige susu gi dus chin chik taro chilen shua indra okay laso tang anju ki di dang dewe tharingi lopchen da dewe sur de la khunju gi khari teor la origina exercise ra anju gi jongchen khashis chite yore an anju jongchen dige chik nyam do chigi inda
Laso lenge da lopse dige ta chane didan jewe jongchen kha she sure ra dige nganjo gi nyam du cheche 3.1 dinanglo la khalir sure shupaina. What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences. Sik dige piju chine shamla miduge gi khari chi desha dige ma thisra jongchen changma nanglo la nge gi sum cheche langma denjo lenge so gi chi len dige ngala WhatsApp Instagram Facebook call tang shene antigera yelenge sola tusine pha tewa chegi chigo len shuainda laso ta inda thangbo dela eat lana sawa have lana yopa lai lana ta tendang chik dusine nyani dewala yan lai thine juma shebala yan lai thine play lana chimuchewa sit lana ma tanda I'm sitting right now ma kupchuni dewa wait lana gupa. Okay, number 1 pomodi kharchi dedu she's eating an apple kunjogi tidwara mo apple chiksani deshas apple chiksa shimbareshas eat kuranzo gi sup chadwa tene nipa dekalado ko kharchi dedu ko bus stop la chijolango babchula bus kudi yoba ingir rata he's dash for a bus dinanglo la wait dwara chiktamatela he is waiting 당한주 디상 웨이트는 갑도 TMR와 가지는 럽쟁고랑 한주 가래 ing 겹당 내가 제 신발에 들어 제산 차직 디게 창마 겹로랑 한주기 ing 소속이 튀고요와 he's waiting for the bus. Next 콘조 가르치기도 콘조 football 세대도 알아 they are present helping verb are they are play deleswara play 아니 겹로라 ing 겹나 ing playing. They are playing football. Leswara. Next, shibadala ko kajido salmanya de dwara. Ta tene he is the liar. Like it pa yuadana khandi chaidu ly chaidwa lie de subne lying. He is lying on the floor. And dingi di hengechugi nangne cheche. 3.2. Complete the sentences. Use one of these verbs. Sham dige sentence sangma pardon yangache ani sik joba sik chachik dige peju chi lesra thangbo dikaredo build kangba tik bado ya yabedo jiche cook khalaswewa go dowa have yopa stand langwa stay dewa swim chugewa work lega chepa ta dige sangma tik 어디 칼라스오버 조와 데발레 칙데르와 다 제신발레 디 sabla dige 상마기 겹로라 ing 겹고요라 당보디 갈라도 number 1 please be quiet I am working कुछ शा शुरू ना ngalega chidius I am work dela द्वारा कुछगी working नने थिदवा अनि दि पिजु छिसा इंसा कुछगी सुबदा निपा दला kalado where's John khawas He's in the kitchen. Ko kitchen nang la dus ta kari lage ko khalas cook to swara thange. He is cook khalas sushim baina ing he is cooking. Next, you dash on my foot. Oh, I'm sorry. Konda la dwara len de lata you kirang on my foot nye kangba gang la khari chedi de lage lang de du la orwa you are stand lang shimbaresha stand ing you are standing on my foot oh I'm so sorry kondasra look shibadelainda tadas somebody dash in the river mi khaches kharchi du changchu nangla kharche de dulerta swim chuge de dulerwa somebody is michik swim ing m yuna m ni tourist ing somebody is swimming in the river. Okay, ta thank you so about tukba dimba geba nangle cheche. Next, 3.3. Look at the picture. The remove the lachikta das. Write sentences about Jane. Morang giming la karre do Jane. Ta use she's ing, she isn't ing. Ta mo yang na chik cheshimba resha lere she is khari chigdo. Chigi mindu lerna she is not, she isn't. It's not that isn't khari chigi mindu dilerda. Have dinner. Kala sawa. Dinner sawa. Ni gonda kala sawa, right? Jane isn't having dinner. Thanda mogi kala sagudwa. Continuous tense ing to thanda khari chigdo, right? Present tense nanglola. Jane isn't having dinner. Jane kala sadi mindus. Watch television, right? The mo nyentinta de doara. Ani she's watching television. Mo television nyentinta de shas. Sit on the floor. Sala de doara.
Tene she's sitting on the floor. Mo sala de dishas. Next, read a book. Mo igilo de de mindu sala sha doara. Tene kalere she me pala kalere isn't lanere is not read ani ing shimbalede. She isn't reading a book. Tene tengesugi next inda play the piano de la piano reja dustanga do di doara ditang de mindwa an nganzu kharlere she is not isn't chikba re ro diki mala tongba shawo ro is not playing the piano instrument ge gang la ka tu ne article dali ge ro okay ta chukba timba ge ba dil heng chogi so che ta thama 3.4 dinang lo la khari shere what's happening at the moment thanda khari chungde dus right true sentences thanda khari chungde dirang one thia ler ro so korla thierda I wash my hair thanda che de yue ra I do wash na tuba my hair lena ngeta thanda nga I'm not washing my hair right now ra sonza I am not washing my hair nga ta to the mess ra it snows ra thanda khang phap ki dwe nge sachal ta khang phap ki ko mare ra sonza nge khalere it isn't snowing kisi khang phap ki duna it's snowing sumba I sit on a chair nga depa kubja chigi ganglas tangi nga deti dora chetangi khalire I am sitting on the chair on a chair lera on a chair nga kubja chigi gangla deti use I eat I am not eating nga tanda sa de miss it rain chapa papa it is not raining thanda chawa phabgi mindus okay tal hangma dige thingi so chine ngazu tharingi lop centus chini shagi lasalingi ani tharingi nyendung dirang chami dibadu nyendung si show ni thakba ni katin che ma phengi la subscribe na yu ne injik subscribe na rona anjima nyendung na lingi thama kyar je gire ochi gi dibadu lingi thama chakbu chini shuruna ngachi nyemde inji jani shuruna